Jesmo krenuli? Krenuli. I pozdrav gledalci, u današnjem videu pokazat ću vam kako otvaram moj, kako ga zove, plazma kutica i da vidimo jer me drug slagao ili stvarno na drugom ima kutica. I ovo sam dobio na harmonici od učitelja. Evo, samo moram ovu traku da skinem. Nisu mi veliki nokti, uopšte. Evo skidam. Prva stvar je plazma sveska. I naravno plazma raspored časova. I to sa dvije strane. Kao što vidite, ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak. Ima i sa druge strane, ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak. Stavit ćemo ovdje. Ima i plazma sveska s kvadratićima. Može da mi posluži za matematiku, jedan od mojih omiljenih predmeta. Ima plazma mini. Evo, novi lik plazmičak koji je ovdje. I sada ćemo pakovanje plazmice na kojoj je isto plazmičak. Kao što vidite, plazmičak. Ovdje da kažem nema ništa baš posebno, ali zato najveće iznenađenje. Nešto se čuje da je unutra. Hajde da vidimo. Cijelo pakovanje plazme. Dobra stvar. Verujem mi da ako je neko od vas, od naših gledalaca prvi razred ili isto ide na harmoniku, verujem da ima isto neku ovakvu kuticu. Ja ću ovu kuticu čuvati sa sljedeći video u poverenju. To će znati samo ljudi koji su gledali ovaj sad video. Video je moj room tour. Nemojte da recite prijateljima da nas zaprate i to bi bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem videu.